ya kaunti ya Meru. Karibu sana ibana tubakwa na kanyo kairi kuja kwarana na bautwi tukethie no turi na batinda. Thank you. Marita tawarikia kwa ni Susan Mabano, the County Promotion Officer. Then ya thirikari yetu ya Meru County. Na rwa twatindo kongwira ntigo ya World Epilepsy Day. Tio iko ikongwirwa internationally. Na ya the second week of the month of April. Na tio ntigo ya tariki 13 on Monday. Na yento yo trend everywhere in the entire nation. Na gitumi kirato kongwira ntigo ino ikuigwa to focus ite moroto omwe na moroto ane atukwenda go shine light kere challenges ira antu wa kibaba wikagwa ki experience antu konekanite 65 million people then anthiguru ibegagwa bawena mulimo ywa kibaba na nkuruki mulimo yo wa weka withone nontu bastigima ikyo yemu yayo narua tuliwa let us reduce stigma erewa iritendi na mulimo ya kibaba mbuga Susan tukiuga stigma tulimaanisha mbio stigma ni tohita atia makoe kaita atia antu kudroba kimenero kana bagitengwa ya gutengwa nontu kona mtu ena kibaba kuwa kugirika ukona mtu totemweta otemuringithia no ntu no kira wamuringithia mulimo yayo kuwata kana wamutetherie nawe ukona ta mulimo oro kathama ki mtura weya ki owe so ndewe na stigma nene na antu baingi bauga mulimo yoya kibaba indo baba nge bakauga kantu baube baroge baba nge bakauga ne ma spirit yeto mi antu baingi bauga spirit niyo make so ende so yota gutonya niyo sima igwerikwo na antu bara batwika negretend sigimereri ku kaingi kwegwa ati antu no gukira kunenkera muntu wa kibaba ngwe yakugwira mundene yoku kana wegwa noko munenkerete ka ngwe fulani kana na otethagiria ngwira wa munenkera muntu ura mbakugwa so ende ukona taka for example uyu mwalimu wakugwa ukona mwana waku athomithi mwalimu taka thenere kwe mwalimu ikaya ke muritwa so turenda kurendi start stigma tuge mulimo wa kibaba te ma spirit number 2 oteteyanagirwa kuma ke mtu nonge number 3 kinyoga teteria mtu wa kibaba thenere tie ya ke uwe aya na makarika jaja kagitene gakankona report eno ya ntuko ya narua ijombeta kwithirwa azagitangia majaringithano na jarajari mwakini za 2020 no taririmbwa makarika ja kibaba zakarigata county ne Meru kagitene gaka na imbi gutuma cengia na rate nene actually ugatega kindata yetu kuma ge 2020 kona karita kwena nto ngirithatu magana kenda ya 17 to ya 2021 kwegito kwena ngirinya magana kenda ya 8 na 2022 kwena ngiri ithandatu magana ya 205 kuonania cases ni kuongereka cases iliongereka number 1 nonto itwenderete kureta umenyo maturene na itwenderete kureduce stigma kana major ni misconception irantu begwa bena chio nonto ba mulimo yo the other thing tira tuleketie kundiagnose aye bena epilepsy mbega gwa bakiwata utethio ka bagifindika na alafu kwe foundation ira yanjiritwe ni father otwita junction John Auxin Junction to father wa epilepsy aigitwa ikireta awareness na ku make sure anto bakumbreak the culture of silence yani ora mtu akira kawa ndena mulimo kara we kunikirete okegwa mwana wakwe no okegole muithanara kwa actually bakara nyomba nyuma ya nyomba baingiretwa nao kenda batiko magaruke be yakugwa mbere antu na okegwa kwe kingi tuweta
Rira muntu akwitwa enda kumenya what is the cost of death. Na gintu kingi kira yukatwitwa muno kwigwa no kwara anto bemenyithania ndena community na batweka accepted banengra support ire kwendeka na ndawe gatweka provided. So ikinyeta to that level anto ntugoni banjiritie kumira kwa wingi na batweka helped. Kwagĩa na awareness bamenye ithina muntu ageta cibitari no atetheke na mbuga necessarily wangi antu mbuga wikawa muno concern kuromberwa kana gwitwa jaka ikariunzo kana gintu jakyo kingi, lakini antu bapingi bati yereagwa kibaba imbio yongo epilepsy kugate menya kwina mirimo mingi ithairo ere kugwa tije ndona jaka kujungi to thoma jugu to fit something kwe mantu ja mingi jaja to mamuto akagwa jaja omba kuthoja confusion na kibaba ndira tukuga kibaba bitukugira so. Okay, dato kuga kibaba kana kwe bange bacheta murimo ya kugireka wase na kweri twarengere tumaikaga uri nene ma imurimora kana tuge epilepsy ka murimo ya kibaba imurimora oyuga wa wali tucheta disorder wa affected utombo kana brain na no wa affecting kapati kamwe rato eta focal point kana kegwa ya affected brain konto kwingi rato meta generalized. So karaida ke types ya ibaba kwa focal na generalized types of epilepsy kana rawo mwaye agirikaga ukaya kwigwa effect kana thina iriga bantu kamwe ka brain karaga kwa kale affected. What happens mwaje no kana mtu no awone araitheta bantu amwe kinya wa mweta tietiga manka thati gaspero kathire itha kandalika itano kandalika ithatu chiere na alitwa kaingi basafa mono nontorera we muritwa okona mwalimu na kothithomithagia na okarire amwe na mwalimu no mia nara kwa na stiro muritwa no ategete bantu amwe ate ku move alitwa baiba turamo ni mwalimu nto batiera wa mwalimu kaingi gwatakwere wimbi na nikyo tukureta umenyo bo ndene ya maturene yetu kenda tuti alimu batigatire alitwa yaba ona muritwa ena that kind of a thing. Kire babange no agone kiara kimwe kimove ita ine type ya epilepsy lakini yewa affected kambrain kandogo kapati kandogo kambrain babange no agone njare kimove yonka kwa igitarira yana wame watetetiga kumove no akayenderete kumove mwanka period ethire na babange nabo ukiaigwa bakiona makengi yatekwereweka enu chiwaire some of the nderiri kana presentation just yanagia kuringana party ya brain ile affected ka party ya tombo ile affected then ira generalized narana kuithagirwa nao tukinyite stages imbinge no tukura tuigato tiganete na for example ke bamwe by in that state bathia bakona njara ni kuina ina cionthe na maguru kinyamo makanjiria kwitatia kuina ina to understand ko bona bo ba presenta na tweta haura ara wona mtu uga arutaga chauti hoi from there na komya na kwebwa kuiwa mwiri etete kwa then from there ukone nde ina to an extent ke ya wende wande from there irokona pamwe bakogera jack botuchita jack movement arokona mwire gunda no ku move na maguru na njara na kiongo na from there ukona mtu mama ukamukiria thino ukamuringia thino atikomenya na arari aka lose consciousness then from there akaratandarika itano kana 10 depending with the level of the attack ukona bamwe bagokira bumagete na babangi kuringana seriousness of the matter bamwe bagokira bathiite kihoro so ende no toba that kind of a thing no na ikijani na that kind of a stigma ukona after that ukona mtu gukira turite mubuyu oyo mwingi na
kaingira wona anto bage confuse abona mwayo yawa okona bo gite kumwikira ichiko na tuga antugo nto te kwandivoketi anto beka giru ichiko prepare odia kona mtu alitaga sauti takauno ntoro kuruta sauti no odita kuwa ne ibere agwa gadita kuwande ndeto bera okaigwa no dita kuwande make sure go kucheria bantu aega arokomba ko mama mbere wa from urungi kana gucheba leo ukamama wengwa na mtu ngeke wale nest akamutetheria akamuchiria kapiro kanto sauti ambako mamera no kara those movement that ka process gakabira kongwa mwaja come back again atorire first aid awau first aid ya mtu ragwato ikibaba mtu akagwato ikibaba u nbatere kuthithia ate imbi mbatere kuthithia mbere na imbi ntebatere kuthithia especially au kwa nyomwera ntumije kwi mutugeragia kumukia na inya kumuringaringa okira rimo bamwe no bone jogiti what are the do's and don'ts? Okay, for example tokanjiria nara maina area kana foko area nontu ika movement kidogo nontu ba crisis movement kidogo no kara that movement take place nontu nawa watanjere disto then ikire aritwa nontu inu okaga muno kitwana kiri student nontu tonire murimo yo affect everybody aritwa akuru nyatwana toto nini kinyali to baba school ba primary levels so kona mwalimu to imwera kona mulitwa akarale ithete amona atiko move ukamuria rekana noe that ka spell wakathira alafu barapega gwa si affected generalized area obateri we mwayo wengwa abateri ko make sure aucheria bantu anoka nagachiria ka something akomamira kamamira then ke angivas nabo obateri kwigwa be prepared kwigwa bakimuchereria abantu akomamiria kiongo na wiko mu support bate u contract kana eba wata kweba bathia ona mtu amamirari bakawatira kiongo bakainyaniriria ena froko kwa avoid those kind of movement tikewe kiendelea so to advise at least wiko mwikira gapiro wacha hizo movement zote siendelee na ukaruta wigite ka gento kiomba kureta injuries anywhere au mwayo ware mwanka that ka duration kathire gento kenge kira tukuga anto babo indi ke mwayo wekira ichiko utibatiri wekira mwaja giciko kanywa nontoria wekira gichiko no yo kiro remero roka ruchokia ndene ukaura mwaji oroki wano kumutethia kana wekira gichiko ugakuregego igatonya ndene dekathi through the yawe ukagiria mwajura breathe aikwa kana wekira gichiko ugotero thamante yau ukamuretera injuries ya rulime kana ukathima eruma nkuruki in the process ya kungangana kunyura kanywa kau kana inya ugokarumwa watonya kiara in the process ya kugatika wekira chiko kiara gigeta nau ukaitata ukarumwa kwe bange benda kubaturia roje utibatiri mutureria roje allow the movement chiendere chiongwa kwe bange batangagiria kumunengera dawa kana irio kana mbi especially the movement inu chianjirie utibatiri kumunengera anything nonto already breathing system iri compromised kunde roje utibatiri kunde roje aya mutegerero TV ketha wina kiuria none about 40188 nyakibugu imwe inyanya inyanyo geta kuraja chokere tunarwere runyime kagitagate kuraja Hii ni Weru TV. Turena kwithikira tukibumenyithia gikuo kia Stella Mukomiru Kariuki arari mwari wa mututigi Ibrahim Maingi na mututigi Rael Kathira arari mwekuru wa Godfrey Kariuki Ephraim na ngina wa Catherine Kagendo Ntwiga Glory Karemi Phineas Mwenda na Martin Kithinji arari mweru wa Joyce Rose Muthoni na Naomi arari mwaro ngina wa Kanario Cyrus Wilson mututigi Murethi Mubichi Muroria na Muchoi arari sister in law wa Njagi Kare Muthoni
Kariuki, Mututigi Njeru, Mututigi Kaburu, Mututigi Gatune na Murethi. Aradi na bajuju babaingi na biojuju ibiere. Achore na antubanja ne bagotia manyanja kianja gisa brocation gya Kiri Vere Jogoria Trakanithi County. Mwezi jukadi to Jogoria Mission Hospital Jumatano tariki 15 mwezi juju mwaka juju na nyumene mwezi jukano gukwanja kianja gisa blockation gya Kiri Village na Gokabwega. Unataka kuendeleza the good times? Basi panda GoTV ikupandishe. You always know what I want. Ukilipia subscription ya package ya juu, unapewa upgrade to a higher package free. Panda tukupandishe, upate the best entertainment on TV. This is the last. Panda tukupandishe. GoTV, love it. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkero rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bokosis mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bonte tonkuruki turingire thimu kurukira namba 0721 152 708 kana uriongire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Eje ni Weru TV. Muchokere nkatho cha mwanya mutegedi gwetana mbere kurumira ugima ni utonga ugorobwa na arua turi ariria manchoje giethina ya kibaba tukana arua iri ntuka kurikana murimo ja kibaba nthigurune. Turi na Susan Muthoni Imwe urungamirite health promotion dene ya county ya Meru na tukimarukana gututaraire manchero batala kuthithia ja batala kuthithia ndiria wina muntu ukuwa tokanura gwatwa ni kibaba deneje Susan tiji na yuma mtu karinga wa injury akamigwata guciaragwa nayo kaithera iri genes kiri genes chienu kana what happens in ayuma. Okay, nothing ayuma. Number 1 causes chiwire mbingi tukaleta cause number 1 kula tweta genetical nirana ndani ya families. Okay, kuri mtu wenu wa families yenu ayakuwa na murimo wa kibaba na one of the family members akiwatwa mtu watu ta genetic makeup kenge ni arakuwa kwena brain injury either nonto mtu na were alingwa kiongo kana egwa ena for example injury nenge tuchietaga either nonto bwa cause imwe nenge ta infection okwa kwe wale na mulimo ywa meningitis ratweta viral encephalopathy kana kegwa mtu ena denenge twetaga bad asphyxia especially kire anabanini ira mwekoro atweka murito okwa kule mandini ya kura igitarira mwana kuthondekwa ikwigwa mtu kana karaya agakigia thineu kana kegwa igitarira mwekoro akwa mwana during delivery okegwa oxygen kana duga lutakinyira tombo ba mwana budhiuruka bubwega either due to bad asphyxia kana due to respiratory distress ukona kana karagechera kaina mbike na thina alafu into kingi kwigwa mwana ekara ena fever au kareke ya now and then nithima either nonto pa infection ya marwagi kana infection yingi kana bacteria infection wawone mwana akindi develop atweta brain injury ira yomba kureta thina teu
kwa winto bibio bigo bikiana na thina cia mulimo ya kibaba na into kingi kira gikagira anto ugwatine pase ikwigwa number 1 inch ya tukuraitha cause kana tukuraitha mulimo yo causes tugira yo affect anto bonde kwa iyo bwajure egoro mono kana na bani ni bega bali ugwatine bakwatu mulimo yo number 2 anto bakura bali above tuseme 35 years either due to dementia mbega bakegwa bali ugwatine bule goro muno eno inge risk factor ni family history na eno inge kwa mtu ena stroke kana cardiovascular injuries na end injuries kana ena tueta brain infections either nontopa meningitis kana kani kwa kara kigirika either nontopa fever kana ina infection bibu nintobira bekagira antombio ugwatine. All right. Acha complications kana thine karekaira muntu ni ataumba gukara eventually. Dira thine egatuika kimto aitokuga mto na safety. Accept ukaya kwa we kimto na cia safety ndo then we on medication. Ende ndawira wane kiro bativyo situmira bobwega kuringana bwa daktari ya instruct. Dira walega kuruthingatira mashariti ya daktari akunenkera kana kwathia tu clinics. Number 1 watakondi kukara ukiguyanga now and then ukona mtu na kugwenya mwankine ukona mtu bura mtu abete kinya kabiruti nonto bwa mwankiura the other thing no wane mtu fema accident yoka for example ukona mtu athirite barabara ne chirachi kwechina ngari ukona nonto bwa that flashing light ukona kiri ya change ukona mtu awande urano alingo ngari akwa kana kosera nto barabangi accident then the other complication ikwegwa mtu ali watine bakwegwa wewe mwekoro muritu akwena mwana na na thineu akawande no alingwe mimbere kauma kana mwana akwa kana thine kaya kimbio kiri mwana then the other thing kuletweta emotional issues kana kwegwa wena thina ya mathugania ona mtu ekarathuri ndimoka kwale na anxiety tikwereka bangi bathi into depression ukona mtu ena behavior ya kwenda kwiburaga kana ukona mtu akialia mantu ya kwiburaga complication you resort to even kwegwa mtu akidevelop ndo kwa epilepsy okalia kome control bwega no one patient akigetatia akigwa ari nando ya mwisho kwa wena sudden death mtu kuonekanite anto ngiri every mwaka ibakuja nonto ba sudden death nonto ba epilepsy either nonto daktari batiramenya kana mwayo yangwatia thingatira bora daktari amurita tumire ndawa kana baraba kumenyera mwaji batiramenya what to do at what time nikyo tukugeria kurendi statistic. Ai antu baraba ijikene bari na kibaba kwiri mambuga betha bena episodes kana makarika ja maingi ja ukethora mbuga na ro mtu akugwa mugora wagari mo kiumia na ndinu ranjiririe kuwaga antu kuchionde imbimba kwithira gitrigger. Okay, kwe trigger sirize ithe mamto ewa kiwa number 1 ukaya kuwa kuthina agwero bubwingi gutukarario ene for long mtu no awe kana kathina lastima ire chena meangi guchenjane chena tanarata disco criteria mtu akibaba batiri kuthina kwena disco criteria tairia kakwena flashing light you the other thing mtu akibaba atibatiri kuthi for example murone wenka ona bwaro yero kuthi roko yaraka kana those waves kwa bamo ba affect away waves iria na ginto kingi nakyo totendaga mtu akibaba thinara kwena a lot of noise kwa bamo batomba kustaimiri makerere yaria ithima mtu aigwa kitatia akiwa ginto kingi kiomba gutriga kuwa kwao ne kwegwa for example an infection either wage or of whichever kind kana ukaya kwegwa blood pressure ya uro pressure blood weight kana chukari kwendama kana kuthi iguru
antu barabe kwa bena kibaba lakini bena chukare kana pressure into tayo kaya kuwa kule na imbalance ikuthima abawa alafu ingine ya kwenye eta electrolyte imbalance nikinya chichithima mtu awa the other thing baga findi mono oni irio birabie na bikubekira inya mwiri carbohydrate food nonto to ban device ago finda on ketogenic food bakari irio birabie na bikubekira inya mwiri mono eno netiriga kwa mtu uyu. Haya, ntuko na madhaje tuja kudra nderekari mbere tumaruka kibaba mbuga no kithiro gitungatira kari gito gikathira kanisa something you'll have to manage for the rest of your life ni ndiumba kuthiro kira mtu ura mbuga wirie na kibaba kana mtu ina caregiver wina mtu kibaba tukimaruka. Actually tuliwa kaya kuwa wena mtu ukugwa maita mairi o ntuko na tina kosi ya kuthima kana kuona kwi movement utikwerewa ikia mwaje hospitali ile akube nawe daktari mutungatira bakabithirwa ithimi na bachoke banenkerwa ndawa kulingana na level ya mtu arali the type of seizure ira enachio. Number 1 kwe barabekagirwa on treatment ndawa ikoba maintain na bagatiga kuwa. Number 2 kulingana na level kwa banenkagirwa baruthagirwa surgery na kwa babekagirwa platelet cha ewo change the impulse na mtoto uyu natiga kuwa na agatetheka. Yeah. Aya. Au ni tukukira gatanta mubango cyo gimani utonga gorobana ora mutegerero TV ngo chokere nkaza cha mwanya no tupakona kanya kubatana bawo cyo bagasuza no tubakwija wije kairi. Thank you very much. Tubago toast. Ntukwira uketha wina awareness yethine ngi wije. Sawa. Itukwira antu bonde murimo yake baba no tie ku antu batie kwa bena stigma ibaye chibitare bagatetheka kinya ndawa cieku. Na bakaitha antu bao. Thank you so much. Yeah, thank you. Aya mutegerero TV mwaka kimekyo kiange tukwendera kagitaga kega mbitagwa ntinyari kenyo jojo kari mubango jogi mani utonga.